Quiero proponer a los educadores Nixtieq nissuġġerixxi lill-edukaturi li jżidu kontenut ġdid fit-tagħlim tagħhom, il-fraternità. l'educazione L-edukazzjoni hija qatt ta' mħabba li dawlilna triq biex nirkupraw is-sens ta' fraternità, biex hekk ma ninjorawx lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli. se l'educatore es un L-edukaturi huma xhieda li ma jgħaddux biss dak li jafu, iżda wkoll dak li huma konvinti minnu, dak li jimpenjalhom ħajjithom. con la vida. Uno che sa Jafu jħadmu tajjeb it-tlet lingwi, dik tal-moħħ, dik tal-qalb u dik tal-idejn, kollha f'armonija waħda, u hekk iħossu l-ferħ tal-komunikazzjoni. U jisimgħuhom b'ħafna aktar attenzjoni u huma jsiru bennejja tal-komunità. Għaliex? Għax jiżiraw din ix-xhieda. testimonio. Oremos. Nitolbu biex l-edukaturi jkunu xhieda kredibbli, jgħallmu l-fraternità u mhux il-konfrontazzjoni, u jfittxu jgħinu l-aktar liż-żgħir u lil min hu vulnerabbli. Jóvenes más vulnerables.